Welcome back to Jiri Lema Vlogs ma'am. Ngasi ako'y si Romita Mangang hoy da saludinibako. Adom video matik amtang hapjaraki nayam ID kainom tawe haidi akhoi iche Romita moidi yamna experience lairaba YouTuber ni ado akhoi di nauna horakpata ngari banina iche Romita Mangang dagi khara dum tamjage tawrine adugasu akhoi jiri gi tarap dagi aina haidi unaba yam pamba haitare ko iche Romita Mangang do ado ngasi chatlaga dum unarurage nahangai unage tawbani do ai thabak khutsin chiga phangdaba do iche Romita Mangang oisu yam lape mafamdo khai mafamdudagi aduna di hayeng se ai new year numisi ai se yumda handrobanina ngasi numisiga unahorage ni hawtaraga agi timing se kaithoga unahorage hena khandana adum try taw ado yengminasiko no program tamani kono kurumzari jiri bamdagi khodi now jiri lema blog adana ba now je Imphal da lakpane do mana Imphal da lakpada ai ga mutang thengna je hairapse dagi haijarapani mana hairapse do aina sandabaga ma masari mathau magi lakpaga sandabaga ani je mapa sana gare ado ngasi di ma je hayeng chatani na ngasi ai ga mutang na je hairapdagi aina jathau phaka ga ma lae ai yumda aduga yang nungsi na je masak khamunati na le ngasi ga khangi ngasi ga thenge adugo mayam na ju jiri bamdagi samaina social media da koi ramda before sibu nungsi bagi da makta hajir hajir thoi ba lanji ga mari lainana mana ngamjaba kha ta video thara ko ma tamna mayam ma gi damtu support tawiyo akhoi miti masa masene amana masin khatmina je amana ma support tawmina je hajir hajir thoi ba irang ji mata na ma jo hajir hajir kanna blog semi bani now je si da tang mayam na support ka tawiyo ado kai kai hai ado khoi jiri gi mai bi ni jini naw mayam ai chi wai am tang hai bi ro hai na ne jiri gi matangda ado jiri da tang lakpi hai na yam request tawre ba ado laksage soidana laksage jiri bamdare biri ba imai bel sini naw kana mako aina taramna la na kono no kolonjari soidana laksage ni amso mangdo bidila amne jo unadaba kayana ithangi ai hobe hobe la adum hobe hobe halakpanina ai soidana laksage ni aduga jiri bamdo ba hayo haji kari buhena haigani chamane phana ju ngangdana da leidine ado hojik manipur thoi bai suje akoi kamluki irang mati lebak irang ne aduna leiba yerhomai puna makna ba kha tang tamina je sidai jida magi agi na hojik khaido pugi matam natte akoi masen amato irega amato iba thomani je puthok minarega manipur je kan mada mateng pamina je jiri bamda leiba khunja jiri bamda leibi bai mai cha puna makna jo pung samtha bigano wakhan thona leina hotna mina je akoi masen amato iba thona puthirega manipur ji sakta kai ba yaroi ipuro bijati mut pa yaroi habali thona ga lana setpa phiri amaga loina na akoi mina je hairaga igi site aduga khoi jiri su kandaba yade jiri ne ba moina me no ba jiri sorokpa haiba je manipur sokpani chakmane manipur ni jiri bam loksan gitara ga di akoi gi me loina akoi gi lambi makak tori bani aduna Imphal lom dagi leidi ba Chilina puna mona ju jiri bam sokpa yaroi habagi setpa thongna ga loina na hauji angam mateng pamari bani jiri bam haiba lekte Imphal haiba lekte chakmani manipur ni moina hauji akoi de yeng jalai ba je moina hauji akoi mekte de yeng jalai ba je mekte de yeng jalak panate lam de yeng jalak pane lam ne moina hauji mi tara je ado lam je akoi khatang kha kya ta nate lei pauri ba yer haumi puna makti ju loina mak ngauri bani mang ba je akoi khaki nate akoi gi atadai nate akoi ju leithoge na leithoki ba matamda kanani mang de je akoi pura makti ni mang ga de je na akoi puna mak ama to imina je sida ne ne mayam thaje ga da ba do hairaga khoi sung yam ri salage je mate ga tang hapjagi tawrine ba ko iche gi oina aini yamna una haidi adi amtang di Imphal japa kan dai si amtang di unagi haida khan nang ngasi lae ba ko hayin haidi aidi hanro bani na ko ti ga una ba sina aidi thamoi ja ai kan hai ba nang na ne maroi ba di nang na sana ai bu nung si bi da na una lai je sidai hena nung ai ba lai te ba ungning bu nung si je da hura ga ne je mu sak su yam phajai duga ungning bu nung si ba hai direct video da uba duga original yenga aga thamoi yam nung si ba do hairaga me anda iro jarage ade thank you so much hairaga